अतोप लेबाकसिंगना फोंगना सिंगनारक्लिबासी इंडियाना कुकी खुलाई पाइबा फावबा लाक्सिनबा ngamde खंगबगिनी मैरा पाइबी अतोप लेबाकसिंगना ngasi इंडियादा फोंगना सिंगनारक्लिबासी इंडिया गवर्नमेंटना कुकी खुलाई पाइबासिंग asi फावबा लाक्सिनबा ngamde खंगबगिनी लमदमसिदा हौजिक थोकलिबा लानासिदा इंडिया गवर्नमेंटना मखोइबु लाक्सिन हौद्रबदी मणिपुर खंगनतना इंडियासु मचेत मचेत कायरकपा याय हाइना यायफा थौचल नुपी लो खोंगहापार खुनौगी मेंबर नामोइदम रीना बोइना फोंदोक्रे वाफमजे खुलंगाकपा फाबा यारोय हाइना ngasi खोंगहापार अवांग लेकाय कम्युनिटी हॉल दा चथकिबा वाकत मिफमदा रीना रोइना खोंगहापार अपुनबा मैरा पाइबिगी महुत सिंदुना फोंदोकिबनी महांगना हाय स्टेट असिदा पीआर थमलकपा मतुंग ओइरक्लिबा फिबम असि नुंगाइनिंगाय ओइदे मिताइगी खुलंगाकपासिंगी खुलाई अयाम्बा सरेंडर तौख्रे अदुबु कुकी खुलाई पाइबासिंगदी हौजिकसु सरेंडर तौ हाइबा याद्रि मखोइना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन असि हेक फंगद्रिबा फावबा खुलाई थादोक्लोय हाइदि ओइरक्लिबा फिबम असिदा लमदम असि तुंगदा करी ओइरकदगी हाइबा असि मिपाइबदगी सेंट्रल गवर्नमेंट की मफमदा वाफम खरा थमनबा ngasiगी वाकत मिफम असि फमबनी महांगना हाय हौजिक मैतैगी ओइनदी अयाम्बा खुलाई पिखतख्रबनी कुकी सिंगना मिताइदी खुलाई लेते हाइदुना एटेक चथरक्लबदी मदुगी दायित्व कनाना पुगदौरिबनो मिताइगी खुलंगाकपासिंगना खुलाई सरेंडर तौरिबासी सेंट्रल गवर्नमेंटना लौबा वारेपु इकाई खुमनबा उतपनी अदुबु कुकी सिंगनादी सेंट्रल गवर्नमेंट की वाफम मसेट अमता इकाई खुमनदे हौजिकसु मखोइना तौनिंगबदा तौरी लोइनना मखोइगी ओइबा तोंगानबा लेजिस्लेचर अमा लेत्रिबा फावबा खुलाई थादोक्लोय हाइदुना मुगली मसी फावबदा सेंटरना मखोइगी मथक्ता करिगुम्बा एक्शन अमता लौखतबा असिना मियामदा मिपाइनबा मा पोखलि हाइरि हौजिक कोटलैंड कुकी नुपी मयाम थोरक्तुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटेस्ट तौदुना लंबी थिंबगी थबक चथरि हाइरि कुकी केने बी केम थुगाइबदगी मथवाई हेंगनबा थादोक्तुना बर्मालोमदा मचोय मचोय लोइना चेनख्र हाइरि नहासिंगना अहांगबा मतंबु सेल ओंथोक्सि लाइरेन ममित मणिपुरदा लेरिबा नहासिंगना लमदम असि सेल थुंगी फिबम फबा स्टेट अमा नतबनिना अखोइना अहांगबा मतंबु थबक सुदुना सेल ओंथोक्सि हाइना फार्मर लाइरेन ममिना फोंदोक्रे वाफम असिंग असि फार्मर्स मार्केट हांगदोपगी थौरमदा फोंदोखिबनी साफो ब्यूटी एंड वेलनेस ना सेलिब्रेटिंग द रूट ऑफ आवर ग्रोथ हाइबा थीमदा नुमित हुमनी चुमना संगाई प्रो ममांग लेकाइदा फार्मर्स मार्केट हांगदोपगी थौरमदा फोंदोखिबनी महांगना मखाताना फोंदोखिबदा असिगुम्बा फार्मर्स मार्केट की थौरम पांगथोखिबसिना लमदम असिगी लौमीसिंगदा हेना सुनिंग नोमनिंगबगी इथिल हेंगतहनबदा नतना पोथोक पुथोकलिबा लौमीसिंगी पोट योमफंगी अवाबा लैबा अदुसु कोहनबा ngangani मार्केट असिदा चिंगी पोथोकसिंग चु फंगबा मरमना चिंगी लौमीसिंग चु चावना कानबा फंगनी हाइना फोंदोकी असिगुमलबा थौरांग पाइखलकपा असिना लमदम असिगी सुनिंग नोमनिंगबा पोट योनिंगबा लौ उनिंगबा इंखोल कोइनिंगबा नहासिंगदा चावना कानबा पीरगनी हाइना फोंदोकी KSO की सदाउना ट्रक सिंगना पुरकपा ngai rum yauna yansangna pi sing loina pumle M Anil thase ki nipan gi ahing nongyai de ki KSO GHQ na kuki tabe area singda indefinite shutdown की खोंजंग चंगसिलकपना मरम ओइरदुना मियाना सिरिनाबा थाव ग्यास यावना चाना थंगनाबा पोलम चिंग पुचिलकपा ट्रक सिंग NH2 अमसुंग NH37 दा पंदुना लैसिलकपा नुमित मसिंग यापसिलकपदगी nga yerum alu tilau khamen asin bana chingba yawba polam kaya pumba yawre haina All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union की General Secretary Maibam Anil Maitena फोंदोरगली ट्रक सिंगना पुचिलकपा पोलम चिंगी मनुंगदा मियामना नोंगमदा तंगाई फदना सिरिनरिबा पोलम चिंगी मथक्ता हिदाक लांगतक फिरोल युम चाबगी पोचै अमदी आके अमौगी पोट चेनबना चिंगबा यावरिबनी ngasi nungtil फावबदा हाईवे अनिमक्ता पुना पोट थना पुरकपा चात्रुका कुनमाथोय रोम पंदुना लेरगली हाइरी महांगना मखाताना हाई NH2 की मयांग खांग निंगथौफमदगी माउ फावबदा ट्रक चमरीगा 18 लोम पल्ली मसिगी मनुंगदा हौजिक नुंसाकना साबा होरकपना ngai rum yauna mana masing kaya patpa pumba yausilakpani hairi maramachina kanagumba lup amana makoigi aningba apamasing tanbada shutdown chathaduna drivers amasung handyman singda atamnana wahan bayaningde governor amasung chief secretary na haudik lambi da paliba truck singi drivers amadi handyman sing mayoknariba awaba sing asi athuba matamda kohanbi hairi गवर्नर का उनक्रे मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी कृष्ण कुमार ने लुसिंगबा हाई कोर्ट असिगे मिहुत कांगबु अमना ngasi मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भाला का राज भवन उनदुना वारी सनक्रे उनबदुदा हाई कोर्ट असिगे जस्टिस ए बिमोल जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा अमदी जस्टिस गोलमाई गाइफुन चिलु कबुई सुसरु याकी लोइनना थासी कुलहुमदोइदा पांगथोकदौरिबा मणिपुर हाई कोर्ट की दो नेशनल की थौरमदा सरुक याबिनबा हाइजकी उनाबदुदा मणिपुर की हौजी ओइरिबा तंगदु लैतादबा फिबम कया असिगी मतंगदसु खननैना की हाइरी अदुम ओइनामा करी करी अकुपा वाफम खनकिबगी हाइबा अदुदी हौजिक फावबगी ओइना गवर्नर नत्रगा हाई कोर्ट की माइकैदगी खंगलकपा लैत्रे हाइरी मणिपुर की बजेट लांजेनरिबसिंगी इकोनॉमी पैकेज की वाफम यावरक्तबा पेंडे CPI
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ngarang Parliament Manipur gi budget puthorakpada CPI amadi Manipur miyamna taknaduna lakiba lanjenari basingi economic package ki wafam yauroktabada Manipur State Council Communist Party of India CPI na yaningdaba phongdorakli CPI gi Assistant State Secretary M Doy Kumar Luang gi serol amana Manipur gi budget asidi isam chamba tangai fadaba chak amakhak pizari haiba ahalaman gi pawro aduga pangkhak oire miyangi mitadi kumjali singani kunmari kunmanga gi budget da lupa crore lising kuntrani thoiga chamri ga humdrama thoidagi handaki lising ani kunmanga kuntarukina lupa crore lising kuntra manga ga chahunga humpuni panda hengale haiduna khalamba yai edubu masinam thangni budget sida mangjaunana sinaba hokraba senfam cheng Police amadi security ki dama kaithokba lupa crore chamaga yankai rom amadi crore lising ani ga chanipan hompu taruk yauri bani lamdam sida thokliba lan sida mioi lising hompu rom lanjena duna relief camp singda leiriba singi Lansina maram oiraga yum lising tara rom manghan takhan kraba masung laikhidaba singi dama akanaba campaign singi akanaba senfam puthurakli ba budget sida yabu udri lanjenari ba sing hingbana fabra sikibana fabra haiduna khangduna hingliba ngatani khangbada waraba mioi sing masa matomda suicide tawduna sidakibagi thawdok kaya thokrabani mayumdagi mapan thokcharamdaba mioi sing mamita pirang sinthaduna Churok lamdawda thokduna masana saba polam ching yonduna wana hingnaba hotnariba mioi lising hompu romasi karamna nena taba punsi mahingda handil hangadage haibagi wafam budget asida mamitadri puthoragliba budget asida lengak pairiba BJP na puna khantha basangi mioi lising hompu romasi karamna nena tana hinghangadage haiba wakal khanduna makhoi gidama akhanaba economic package hamnaba honagadabani Manipur roiba leitrabi Nupi ama thori yanduna siramle naha ama fare ngasi ayu pung 3 khara helakpada waikong PS na koliba thongjaw awang lekai dagi leihidraba samje sabam Joy Kumar gi loina bilata chahi nimpu kaubi mauna ama mahagi ga da thori yanduna siramle hairi thawdo asigi matangda police na case ama laukhalaga thongjaw awang lekai dagi samje sabam Dhananjoy maitai chai 18 apokpa ibothe maitai kauba naha ama faraga wahang paung chathakre hairi leihidrabi latagi mabung poja kauba miyo emana phongdorokpada Mahang mayum pankiba chahi kulom churabasu angang yaudri Manipur roiba laikhidraba matung matam kharagi mamangda mahaki manen poklaktuna lata asi mahaki Manipur roibagi manaw nupa thokpa makuboki manaw nupagi nupi angang leiraba machanupa amaga aronba mari leinaba mari haibagi wafam phongdoknaba leiki maram asina mahaki machanupina leikhidabagi thawdok asi thawri yanbani hairaga su asumba langla langjing puthokti fawba mahaki hakchang laukiroi haina phongdoki Manipur da mathang chahi dagi load shedding leiroi commissioner chahi kudingi January February March thada mai load shedding thokduna lakpa du mathangi chahi dagi leiroi haina Manipur lenga ki power ki commissioner Dr. Silence Kumar Chaurasiana phongdokre haukiba chahi ki February 18 da Prime Minister Narendra Modi na haudokiba PM Suryagar Mars Bijli Yojana scheme gi awareness campaign haudokpagi Secure Officer pangthokiba thoramda Aikhoigi paumina hangba wahangi paukumpiraduna wafamasi mahangna phongdokibani Manipur State Power Distribution Company Limited SSPDCL na sinduna ngasi haudokiba campaign adugi paujal puba gari ani commissioner na lamthakibaga loinana paumisingi wahangi paukumpiraduna hai haudik lamdam asida load shedding thokliba si handakhakta thokpanate Manipur da mai sinabagi sang ka hena wangkhalakpa matam oiriba January February March hariba tha khara sida load shedding thoktuna adumang lakpani mai asi aikoina leiraga consumer singda amuk piraga sinabani consumer singna thirakpa sel adu khongalaga sel aduna mai amuk leibani adubo handak chai asida mai yoksinaba thorang kaya mai bakna paikhatba leiri asina maram oiraga lakadori bachahi singdadi load shedding leiroi hairi Kaniga konana nan Manipuri ama fare ngasi ayu pung 12 rom tabada Senapati District Police ki SP Dharmendra Kumar Tiagi IPS ki supervision makhada Senapati Police Special Operation Team SOT gi SI March na lead tawba Nupi Police amasung D78 CRPF ki khutpu amana Asat awong sing check tawbada nan Manipuri ama OPM kani oigani chingnaba drug kg 17.34 ga konana Senapati gi Mount Everest College manakta gi fare Police ki pauna hai drug ka konana farabandan Manipuri adugi maming Deswal jai kuntra mga kawi Assam dagini mioi asina thawrakpa angauba machugi Kigar High School MP07 JC 6131 gari asi fagat pagaloina na mahaki matakta logi oiba action lokhanaba Senapati Police Station da sinakre hairi